O te manatua Laaulialemalietoa e saina leo ngā sami o manasa. Ua leo maea o nā paepae uwhanua. Upo le tātou tae au male aso e malu ai tia whau. O le malai o le whautu ngā tangi e Samoa. Whaaftei tele lau whionga le kōwanasili o le malo Australia. Thank you very much for the present of the magic stick. I ask for the thorn for me to blow in my village when it comes to our night watchmen. O le aso le nei o lea ua maea o nā sao noa le fionga le whonga whetalai. O aunga nā aute o le tai ao ma le aso le nei. O Laaulialemalietoa e talatalaina fo'i e wā ua tu matamanga. Le wawa whenga iai o le pāle mene ma le malo. E leo te taua Australia o sa tātou o whaipaanga. O tau Australia o le tātou ainga. Ma e le to e whaamatalaina le tūlanga o le sao taua. O leo o tātou mori mau le tai au ma le aso le nei. Vi ia le atua i le alofa ma le anga le lei. I le whaamautuina o le pāle mene o Samoa. Whaafetai le atua i le alofa ma le anga le lei o nei atunu. O tātou wāwai ai le whaamautuina o se tasi o poutu toa o le tātou malo o le pāle mene o Samoa. Le ala lea o tātou whaalongolongo ma le whaafetai le atua i nei tupe tele o whawai mai le malo Australia mosi o tātou atunu. O le tatalo ia whaamanuia tele le atua i lau a whionga le kōwanasili o Australia ma le malo Australia. E ala i lau tō whoi. A mai tātou patpatele, tātou pāle mene, lau whionga le whonga whitalai, lau whionga le au mamalu le malo, ma lau masiofo, lau whionga le teitai o le sauninga. Tātou whaafetai o le neifo ai tāua mo tātou. The Honourable Speaker has already graciously and conveyed significance of this morning official ceremony, and therefore I do not wish to prolong proceedings further. Today is a proud moment for Samoa. This facility is not only an investment in infrastructure, but investment in the future of Parliament, our democracy, and our nation. I am so blessed to be the Speaker of the House in 2012, the beginning of this project, and my heart cries today I've seen the completion. So I convey my sincere appreciation, Governor General of Australia, and the Government of Australia for this marvellous infrastructure for Samoa Parliament. As we celebrate this achievement during the 64th independent anniversary, may this development continue to serve the people of Samoa for many generations to come. May God continue to bless Samoa, Australia, on our enduring partnership. At this time, I respectfully invite Your Excellency, the Governor-General of Australia, to join with me to the official cutting of the ribbon as a symbol of our strong partnership, friendship, and shared commitment to the future of Samoa. May this new chapter continue to strengthening the work between the Parliament in serving the people of Samoa with dignity, integrity, and unity. It is now our honor to officially declare all these development open. Soifua mai manuia.